Anene bagikundi kia arimu gya kupeta Jamiru batongeretwe ni mwandiki wa munene Karuti Nchebere baugite mugomo jwa arimu no jureo na gutikio kiragaruka baugite ntuku Jumatatu gute mwarimu gakinya sukuru nore ukarega gute yabo akajukirwe tagaria baugite no mwanka mendekithe jao jonde jayingo bakigwa thirikari ni ate kwenda kurimiria ngwataniro nabo na ku county ne Tharaka-Nithi mwandiki munene wa kiama ya arimu ya Nat Njeru Mutani na nyerete ontubona kuuga gute mwarimu gakinya sukuru buru mwanka bayingirwe mu batujao. Tugwe mwake ni atigarite ntugo ya Jumatatu kiumia kijite yomba gukinyira Jumatatu ira cukuru ikwirigirwa kurugorwo na nkinya gucokwa indi kurionekana byama byarimu ndeni ya nthiguru ya Kenya no akabigwatirite na nkinya kuremera murugamo wa wati gutire cukuru mwanka mendekithia mao mathikirwe. The strike is protected by law. Ugeta muntu aigwa akinaina. We are there not we are following the legal process. You are called the strike, and therefore I to expect Pedra Bakia there create directives cha union. That power. Alimu itukubaoria na etio gikinene. Thaa ichana ande baumire to demonstrate to picket kenda thirikari kaigwa uritobora twinabu na kenda kaingia mantu jau jonde twinajo. Kiambiria na kiama kia arimu gya Kupet kaunti ya Meru kiuritie ciari kwa igana bao metie ntugu ya Jumatatu na kiumia gikie kere aciari betu itobora mbanabuo mande waturetera ritwa no ntu waturetera muritwa no mbonde akethera responsible for security mwana u kanane ata mwana u akariaria skuru rabo ero aciari anaibari skuru bari emotie bakinya skuru na mwarimu wonde akinya skuru tumbe ko demonstrate tumbe go strike nikenda bamba kuwa matakwa yetu ratu nayo raba atukitimizira matakwa yetu tukawirwa mukano yo werekeretu enkinya kiri arimu banene kiri macukuru mwanya mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya. Principles and ends of institutions. Ogeta principle aita arimbo beto kana members beto muchamanione don't nya principles bongo they are also our members, so we expect them to stay away from learning institutions. Arimu ibadho urimo no ne minister wa treasury band ja arugiro mbecha cia JSS tio na koti ugete ana baria orende iba train Kupeti banenkanirite mitaratara ya mugomo kuma Jumatatu mwanka Juma bariuga mwarimu wothe okethirwa ari cukuru mugaru na mibango yao akebonera. Kwa hivyo bara by enemies na traitors barimu tukethira tukendil nabo ruthlessly tutena keo mwanka bra mbecha ciarimu na mataka ya arimu yakayingwa ni thirikari. Theto ino cia gutire cukuru ti kiama gya kupetia kende nkinya kiama kia arimu kia Nat ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi gicigwete mwandiki munene wa kiama gikendeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi akiugaga gutire cukuru ntugwenu na akabatinde michie. We are withdrawing all the river from our schools. Na mwachiari tukamera tere kaindere wetherwa thirikari tethwe bingetie mabatalu marimo mutikabire ciana cukuru nontu naku gote arimu makethoma kuma kumuthomithiria na thukela TSC na just implement those reducible minimums. Mutani augite aruta continua mwanka kiama gya TSC kigwe kiriro kia arimu na kagita kagutirerwa mbere kana mwanka mendekithia mao mathikirwe. Twina maundu mengi muno riu mbati mama twetekaniria thirikari na including maundu ma cibitari buria arimu metu on medical issues mwarimu na thi cibitari akara gutiritwa na yet ni agatirwe mbecha kenda mwarimu nu aomba kulipagirwa ni thirikari ni tuonete arimu makithie makelwa nyinyi rundini riu ni kuga ta ku that means our teachers their health is actually compromised. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.